بالحقيقة عمل معاوية كان حلم. حقيقة معاوية هو شخصية مركزية وأساسية في فهم كيف نشأت دولة الإسلام. Moawiya. رێزە فیلمە ناکۆکبار مواویە کوژی عالیە تۆرە MBC سیودی و هەتیە بەرهەمانین کۆمارە ئیسلامی gelek هێرس کریە. ئەو رێزە نویسە کو بی هەلکەفتە مێها ڕێمەزانە تێڤێشاندن بویێرن نافوەیی یەن دەستپێکە ئیسلامێ پشتی کوشتینە عوسمان شەلیفەیە سەیەم دی سەردەما ئێلی ئیبن ئەبی تالیب و کوڕێڤیدە و ئاڤاکرینە سیلافەتە ئەمەڤیان ژی عالیە مواویە و کوڕێڤی یەزیدڤە هێتا بویێرن کەربەلای لی گۆر دیتنن سونیان ڤێ دیبێژە. دیوه رێزە فیلمه ده برواجی کریارە هێوپارە کۆمارە ئیسلامی روی هەموو ئیمامن شیان تێ نیشاندان و شانۆگەرن جن ژی باڵا سوێدانە سەر سوێ. وەک میناک ئەو ژن بی پیوانن هۆلیوودە دی ڕۆڵە فەتیما بینت ئەسەدە دیا ئێلی یان جی ئەو ژن ڕۆڵە فەتیما کێچا پێسەمبەرە ئیسلامە و ژینا ئێلی دیلیزە یان جی ئەو ژن ڕۆڵە دیا مواویە دیلیزە. ئەو نەتەنێ جوداهیەن رێزە فیلمن مواویە و رێزە فیلمن کۆمارە ئیسلامیە ئیرانێ یەن وەکێ موختار نامێ و ئیمام ئێلینێ. بلکه رێزە فیلمن مواویە بیگشتی بیڤگوتینە ئیسلامێ یا کۆمارە ئیسلامی ڕێکەتینە ناکۆکیە. بیکار هێنەرێکە نویسی. ئەز تەفسیە دیکەم که هونتەکەز رێزە فیلمە مواویە تەماشە بیکن. دەکون هەمی چیرۆکن یەکالیەن کوژی دەستپێکە ئیسلامیە تێڤە هەیانی هادی هەیامە 40 سالن بۆریدە ژی بۆ چونن کۆمارە ئیسلامیە ئیرانێ دیتینە ژی دیتینن بەرەواژی ببینن. یەک دەرفەتێک بە هەمپایەک و مێریڤ دیرۆکێ دادبار بیکە. وێ بیکار هێنەرێ ئاماژە بیڤەیەکێ کرد که دزگاه پیوندین گشتی یا دزگاه وراست کردن مدیاین دنگی و ویدیوی لچیه سیبر دوبلاژ و هر جوره وشاندن رزنویسن مواویه لسر پلتفرمن دنگی و ویدیویی که دکسکریه جوان مدیا وشانگر و بیکار هنر. سدما و که دکسیه جی عالیه نوبدار و پاکیج کردن خاندان امویان هتیه دیار کردن. سید پیمان طاهری جی علی گیرن اسلامه لسر نوه همو علی گیرن کمارا اسلامی نویسی که افرز فیلم پوچ بی تمامی دروه و تنهی با مشروع کردن مالبات شاه عربستان هتیه چه کردن و گوت. عربستان سعودی خلته که دیخواز فیلمک لیسر دیروکا آخخوه و اولا سوی چه بیکه. و تنه مافه ولایت کمارا اسلامیه که لیسر دیروکا ولایت سوی چه بیکه. یعنی gelek چاو در لیدیجی سوی پیشاندن کمارا اسلامی و علی گیرن و نه. دی بیجن که اصل اسلامی عربستان سعودیه و جیوه آخه درکتیه و کمارا اسلامی تاسک شوربا گرمتره که هتیه شویتاندن. بیکار هنرن دنجیلی سر ترسا که مواویه چکریه نویساندینه و گوتینه که وان gelek رێزە فیلمن اسلامی و دیروکی تماشا کرنه لیدی ناو برا دولتا میلا و وشان رێزە فیلم مواویه ده هتا نیها افگاس ترس و خوف ندیتینه. مینا که رێزە فیلمن مواویه بی درکتینه هکی که تکه که دیوان بیکوژره هفگاسه. اف دیتینه هان gelek گرینگه جبر که ویسا دخویه که رێزە فیلمن مواویه نتنه رێزە فیلمه که دیروکیه. بله او پروژه مدیایی سرکیه کلی هرمه و گوتنک نویا اسلام ساز بیکه. اسلاما کو عربستان سعودی نونرتیا و دیکه نه کمارا اسلامی لیسر بینگه هوا پرسپکتیفه دیو رێزە فیلمن مواویه دی چارچوبه هزاریا اسلام سنی یا نه جهادی ده لی دیجی اسلام شیعه یا شورش گره کمارا اسلامی وردیتن. بیوه هنده به مافه کمارا اسلامی هیه کو بیترسه و وشان دوبلاش کری که دکسه بیکه. پشتی چند سالان جدانسین وهابیزم اسلام تند و توج رادیکال عربستان سعودی نیها گوهرتو یک نوی اسلام سنی پیشکشی جهان دیگه. اسلام کنه رادیکاله. کمارا اسلامی و اسلام خامنەیی لیدیجی اسلام رادی وسته. او رێزە بەشێکشی و پروژه‌یه. پیشکشگیرینە و گوتینه که دیروکا اسلامی که هم امویان پاکیج دیگه و هم جی نیشان دیده که اسلام سنی بیهز تولرانس و نوژن دیکاره هبه جبو عربستان سعودیه استراتژیک دمدریجه جبو راوستان لیبربان باندورا کمارا اسلامی ایرانه پشتی تکچونا کمارا اسلامی لی سوریه لبنان و هتا عراقه عربستان سعودی نیها دیواره هزا نرم ده و برهنان دیگه. کمارا اسلامی هر تیم دی میدیا سویده امویان وقت جمینه سرکه اسلام شیعه دنسین لنیها عربستان سعودی و گوتینه جی زانین و دیتنن سوی جی نوه دینویسه. دیوه و گوتینه نوده
Moawiya ve ke destilatdareki gîr û siyasetmedarekî bi hez hatiye nîşandan ku karîbû Islamê jî kaos, alozî û tundrewiyê rizgar bike, ev yek tam berovajiye ve gotina komara Islamî ya jî dîroka destpêkeya Islamê ye û ev yek tevê vateye ku Xamneyî li ser vê ye. Ev çîroka 1400 salî dibîne ku di heman dememe de bandora veya siyasî û leşkerî li herime kêm dike. Ji ber ku niha bi alîkariya internetê û herîkîna azada agahiyan, gelê Îranê dikarin rêze fîlma Moawiyeyê temaşe bikin û dîrokê bi awayekî din bibînin û bibihîzin, ew jî divan rojên ku hikûmeta vî hunermendekî azad vek Mehdî yarahî bi navê heman Islamê ku Erebistana Siûdî cihê ji dayîkbûna vî ye, Qamçîyan dike û Ereb jî gihîştîne vê kenayetê ku divê gel û cîhanê hişyar bin. Komara Islamî her tim medyayê vek amûrek ji bo kontrol kirîna çîrokên dîrokî, olî û civakî bîkaraniye. Aniye niha medyaya Siûdî MBC bi rêze fîlma biha Moawiya li pêşberî wê dibîne. Tê gotin ku ji bo hilberîna rêze fîlmê di navbera heftê û 5 û 7 milyon dolar de serç hatiye dayîn. NBC yek toreke navnetewî ye ku bi zîmanên çûda naverok çê dike û ji medyaya Komara Islamî û berhemanîna rêze fîlma Moawiyeyê jî aliyê ve gîrûpa medyayî ya Erebistana Siûdî di cîhanê de swedî bandoreke gelek zêdetir e. Berhemanîna rêze fîlma Moawiyeyê jî aliyê ve kevçerê medyayê Siûdî ne tenê vegotineke dîrokî ye, belkî şerekî medyayî ye, şerekî ku Komara Islamî têde tek diçe. Rastê di heman dimede ku Komara Islamî roj biroj tecrît û hîtimtir dîbe. Erebistan ji bo cîhana Islamê dîbe navendeke nû ya olî û çandî û Qamçiyê ciwanê bin, Selman lîstûyê Xamneyî pîr dikeve û dibêje em rêbere alema Islamê nene kutu. Ji aliyekî din ve, rêzenivîsa Moawiya ve kesayeta nefret di Islama Şîî de vekî siyasetmedarek gîr, pragmatik ku di lihevkirînên stratejîk û peymanên siyasî de jê hatiye nîşan dîde. Mîrek ku bi elîtên serdema xwêre tekilî danî û dijminên swê bi zanetî jî holê re kir, mirovekî ku bi sebir û rêvebirînê karîbû împaratoriya hezdara Emeviyan ava bike. Ma rêze fîlma Moawiyê dixwaze bêje ku Binselamn guhertoya nûjena Moawiyê he. Ku ev jî vek Moawiya Islamê bi awayekî ku jêre dîwarê aborî û siyasî de bi kerî wî tê pêşkêş dike. Di rêze fîlma Moawiyeyê de û bi giştî di xwendîneke cuda de jî xwendîna Komara Islamî, elî çaremîn xelîfeyê Misîlmanan û îmamê yekemê Şîyeyan, berova jî Moawiya hatiye pênasekirin. Ev jî siyasetvan û stratejîstekî ku li şûna rêvebirînê tevlî şerên navxweyî bû, zêdetir serokekî nîv şoreşger bû. Baweriya wî bi Îslameke îdeolojîk û îdealîst hebû, lê nekarî destilatdariya swê bidomîne. Di encamê de Emeviyan destdanî ser destilatdariyê û sistemeke bi istikrar ava kirin. Gelo dikare ver gotin ku Xamneyî jî guhertoyeke nûjena elî ye, ku mîna wî siyasetê di şeklê îdeolojiya şoreşgerî de dimeşîne, û li şûna ku hikûmeta swê bi danûstandin û lihevkirînê aram bike. Hem bi gelê swê re û hem jî bi cîhana derve re her dem mîjû li şer û aloziyê ye. Encam veke ku xanîma Îranî dibêje, di nav bajarekî xwe çekirî de hîtimandin û tekbirîna pragmatîstekî vek Binselamn mîna tekçûna elî li hember Moawiyeyê, helbet ev du mînakên nîha Xamneyî û Binselamn bi modelên wan in 1400 sal û nîvan re jî hene. Bo nîmûne Xamneyî ne vek elî şoreşger û netirse, yan jî Binselamn vek Moawiyeyê gîr û zîrek e, li her du jî li gor wan şeveyan tev digerin. Binselamn bi mînaka Moawiyeyê dijberên xwe jî holê rakir, bi cîhanê re lihevkirînek çêkir û niha gihîştiye astekê ku bûye mehvanê danûstandinên di navbera du devletên super û du dijminên demdirêj Amerîka û Rûsyayê de. Lê Xamneyî, heman xeletiyên îmamê yekemê Şîyan dubare kiriye û encama ve jî tekçûna kesra xewna wî li herêmê di şevekê de lawaskirin û bêexlakirina Komara Islamî ye. Salekê dina kûdê vekolîn û dam berhevê de dikare vere behs kirin. Ji ber ku Xamneyî û hikûmeta wî swê dixapînin û li ser bingeha bûyerên dîrokî û têgîştîna hestiyarî xwe dixapînin. Çi dîbe bila bîbe, ew an peyrevên wî ket şikestinê kebûl nakin, heta ku hilveşîn mirin an tekçûnek tambe. Ew divan rojan de divegotînên wan, en li ser şeze û Lubnanê de tê dîtin. Gotinên wan wî hene, Hamas bi serket, Hizbullah bi serket, em jî bi serketin. Ji dema ku dest bi siyaseta şîyeyan kirine, li ser elî û Husen jî ev tişt dibêjin. Ku elî tevî şikestinên xwe bi ser dikeve.
تیوی تکچونا وی علی کربلای و میرینا وی حسین بی سر دکیوه. کمار اسلامی ایران قدیم و بی هز خیزان بیچاره و ایزوله هشتیه لبی سر دکیوه. سوی اجبر کو مدلن وان ان دیروکی تو سرکفتنک راستین بی دست نکسستینه. او بوی ایدولوژی حکومت اسلامی کو دبیج کشتن بی سرکتنیه و نتیجه آمادی نگیرنگه. یا گیرنگ او کو ام راست بیجن. هلبت نکارم بی بیجن چیما او راستن و بی میلیونا مسلمانندن خالتن. او ایدولوژی دیگه کو کت نبه. او خالتین سوی کبول ناکن نپجراندینا شلتیان دی داویه ده بی بسده مهلوشینا وانا راستین جبر کو سیاست نوله. دی سیاست ده تکچون ته واتیا تکچونه. کره ابو صوفیا مواویه هرویسا بنسەلمان سیاست مدارن راستینن. او دی چیهانا راستین دلی سرزمین دیجوار راستیه دیمشن و دیلیزن. لسامینه تکچونه ریوا دیکه. دا کو نچار بیمینه تشتکه بیگوهرینه. و او یاکو دی داویه ده و تک بیبه. و دسپیکا و ورانکیرنه جنیها و شویا بویه. دیوان روژانده سید علی خامنەیی بگومان لی بندا مجیزه کهیه که روپل جبوی بزیورینه لی برواجی وی و حکومتا که ایرو لی عربستان سعودی آوکریه و دی رêze فیلما مواویه ده بسا کرامتن که بیروخ روناهیه و حلویا پیروز لی در دورا روین لیستیکوانان و چیروکن خیالی ین لی سر کسایتن اولی هاتین آفراندن نایه کرن. الی سیاست مدارکی تکچویه نبی هشتیک. لبل مواویه حکمدار و سیاست وانکی جیره نه شیطانکی مطلقه و او یک جبو کمار اسلامی عربستان سعودی زنگیلا الارم مزینتره. اسلامه دی شکل و گوتینه که دیروکی یا راستکین و باور بارده پشکش دیگه دا کجی علی سیاسی و استثمار بیکه. و جیهان و یکی جی چیروکن زاروکان ان لیسر مجیزه و خیالان بیتر و چتر کبول دیگه. جبر و ریالیزمه که عربستان سعودی بوی میواندار گرینگترین جیوینن سیاسی ین جیهانه. نونر ترامپ لی روجلتا ناوین روژا پنجمی شش آدار راگی هنده بو که او لیگل اوکراینای جبو بیداوی کیرینا شره لیگل روسیای دیگو تو بیجاندنه و بیریاره هفتیا بیلی عربستان سعودی بیرای دارن اوکراینای ره هفدیتن پیک وره. بیگوت که احتماله که جیوین لی ریاد انچه داهه وره کرن. ترامپ شراگی هندی بو که او هیا مه و نیوه که بیچه عربستان سعودی. تپاین کلی عربستان سعودی بی پوتین ره هفدیتن بیکه. ایران که اسلام شورش گر خامنەیی کرسوگی هندیه و استک و هوارا خلک جبو بوهابونا نرخ و نکارینا پداویستین جیانه بر بی اسیمانان و بلندیبه و تنه دیوان روژانده یه که تشتن جی اول و ایمانوان مایه تک دیچن. اون کی جان اسلام ترجیح دیکن. گلو اسلام بنسەلمان یان اسلام خامنەیی یان جی حکومته که جدا جی هر اول و ایدئولوژیه.